Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinaga na Kayla, manipod Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapo tadyak maklon nga agrigrigat kamin, na isagmak ti inak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Kayla, dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Papa, kasano kami maitan ka ni Mama? Apay pinanawan na kami matan. Kunakman no kunayo alabanan niyo ti sakit niyo. Bayantan nga aginanan ni Papa, anak ko. Amok alinabanan na ti sakit na. Ngam talaga asaan nan akabaulan. Nalaglaganan tirik na kita. Gaputa amok ang makainanan ni Papa. Madudugla ang ti pusok tunggal makita ka marigrigatan ka po iti sakit niya. Dudua talangan, Mama. Kaputa pinanawan natan ni Papa. Kasanuta pa itan. Anda kaasip iyo, anak ko. Saan natabay bayan? Mama, diyak kaya ti sumarte nga agadal. Saan tapay lapagtungtungan day tabaan ng anak? Kaputa oray siya. Saan nga agsusurot ti panunod ko ito? Makipagladingit akti ipupusay na Uncle Gabriel, Kayla. Agyamanak manong Alduin. Pagyamanak matan amin na tulong liyo kada kami para itipan na kalamay ni Papa. Sino nga iti agtitinulong? Hindi da tayo matlang nga kakaroba. Sa maysa, nasingpat ni Uncle Gabriel kanyak, edi si bibiyag pa'y. Dakalakit di akaawami ka ni Mama. Itatawanan ni Papa. Kunak nga rod, numalasatan na ti sakit na. Ngam saan mo't gayam? Nabayag alinabanan ni Papa ti sakit na. Ngam talaga siguro nga awan gasat na. Kasta na ti bihag, ading ko. Kahit patib ka rin nyo kuma, kini Auntie Anita ti pakinakam nyo. Agyaman akbanan, manong Alduin. Itadyo a kwarta kanyak, Mama? Ano sang kumapay dayta anak ko? Among kadian na ibus ti urnong mikin ni Papam gapo iti sakit na. Nausar na a pinagpaagas. Anyamatan, Mama? Sana ka nairom iti kastoy. Kasano nga iyan ay ko daytoy? Kasano ka makagatang iti pang lunch ko? Kaya't naksama tabisinan. No saan nga umanay dayta? Mabiit na ang taala agtin sa ganak abalon mo. Tapno adda ka nung iti lunch. Iti kastan saan ka mabisinan? Anya? Agbalonak? Mama, dagiti barkadak ket manganda amin iti restaurant. Idinto asyak agbalon. Diyak kayat, Mama. Sumardeng aklangan nga agadal no kastoy laeng. Apay mo't asumardeng ka? Diyak kayat akantsawan dak, Mama. Ipagadan ton nga agrigrigat akon. Isuan na sa isayat langan as anak kon nga agadal. Ay saan na anak ko? Alangarod. Nayunaklatan ti kwartam. Manipod ti musay ni Papam. Kasla ka na yun kamatan na maikulkulang, Kayla. Ay, kwa. May kawak lang iti kaawanan ni Papa. Tapay mat. Saan mo kanipay anaawat ti ipupusay ti amam? Kasla ngamin marigatan matan ni Mama iti panagbiag mi. Ha? Anyat kayat mo sawan? Marigatan iti finansyal, kasta ka di? Ay, saan? Kayat ko asawan, marigatan namang lipat ka ni Papa. Normal day ta, tasawa na kat nga rod. Ay, nagrigat gayam ti awan amana. Ay, nakunampay. Iswaswerte ka kit di tanabangunampay ti amam. Siyak ngay, ubingak pay idi pumusay ti amak. Kat ni mamalangan tinang isaksakad iti panagbiag mi. Imbagman ta kinabaulan ni Mamam nga isulaang tinang padakkelkan ka.
Isu nga rod asaan ka nun anak asawa, tapno maipamaysa ti amin na kanyak. Kumusta nga gayam? Dandanim at gayam ti panagkasahay mo. Awisan na kami kadimanin ijibalayo? Siyempre kas iti sigod. Kat, naibagam ka din ka ni Carlo? Saan pa'y? Ibagak tulat ta, intong dandanin. Saan ka di pa'y anagaram kan ka ni Carlo? Psst! Tangiwat mo. Ha? Ang mga no, damakangagkan ka. Sika lang tinang ibagak itipod no amarikrik na ka ni Carlo, ha? Saan ka madanagan, friend? Amok ti agilimod iti sekreto. Rumbang lang. Dakas ka kanyak. No maamuan na dahi ta sikreto. Mama, umadanin ti birthday. Kayat ko akas iti sigod. Ag-celebrate tayo dito'y balay kat ayabak dagiti barkada. Ngam anak, ibagbagak mitkan ka nga awanin kwartak. Marigatan nakpayin amang paadal kan ka. No kayat mo, uray simple lang a selebrasyon. Anyamatan, mama. May maysak lang arudan nga anak yu. Di yu pa'y maipaiti ka sa pulak mat. Makapawan ganas ti agbiag no kastoy lang. Maawatan nak kumamot anak ko. Basta, mama. Naawis kong dagiti barkadak. Diyak kayat ti may babain. Remedyoan yu No di yu kayat agumura kada kayo. Malang arod, padasag ti agremedyo, anak. Happy birthday, Kayla. Oh, adto'y ti regalo kan ka. Agyaman nak. Kan agyaman nak ata nakadaray ka, Carlo. Awan anyaman na, basta si ka. Amumat, no kasano ti kinapatag mo kanyak. Ha? Apay mo't napatagak kan ka ako, nam. Siyempre, gapo tagayim ka. Alang arod, umay kan. Mapantay ti ayan ni Sandra. Kamaudyanan na, ag-graduate tayo matlangan iti high school. Sa dino ka diti pagadalam iti college. Iti matlang pag-enrollan ni Carlo. Wow, no kasta. Surutem? Wen kan uray si ka, sumurot ka matan kada kami. Oh, sige nga rod, tapno saan tayo nga agsisina? Apay ngawan ni mama na danunak dito'y balay. Sa dino nga tinapanan na. Imposible sa anak nga inuray ta nagpakada no adaman importante papanan na. Amangan no isumat daytan. Mapankulo ka tan tiruangan. Nasaya ta si Mang Petkan, Kayla. Ha? Apay manong Alduin? Kuang amin. Aday may apulis dito'y balayo itay aldaw. Tidiliw da ni mamang mo. Ingka kita ni di presinto. Anya? Apay! Anya kano ti basol ni mama? Apay at tiniliw dagiti pulis. Gapo kano kadagiti adu nga utang na, asaan na mabaybayadan. Nakaungat dagiti nakautangan na, kat indarom da. Anya? Diyos ko, mabalin ka diya kaduan nak amapan iti pagbaludan, Manong Alduin. Sige, ading ko. Kuyugan ka. Mama, apayasan nyo ay bagbagadak kalgayam ti utang yo. Pakawanandak ko mano siyak ti makagapu ti panakay balod yo. Gapo iti ayat ko ang maipaay ko amin na kayat mo. Patpatgan ka unay, anak ko. Kat nadagsantirik nak, no jak maipaay dagiti kasapulam. Nas ka na makaruar kayo dito'y pagbaludan, mama. No kasapulan nga ilako tayo ti balay tayo. Tapno lang makaruar kayo. Saan, anak? Dayjay laangan tinabat-bati apakalaglagi pantaken ni papam. Para kan ka dayjay. Bayan na kon dito'y. Basta saan mo nga ilako ti balay. Mang panunot akiti sa bali a pamuspusan, mama. Anya itan ti plano, maading ko. Mga rami na kiti pamuspusan, Manong Alduin. Saan ang mabalin ang mabalod latan ni mama? Makunkonsensya ak iti inararamid ko iti kalabas, Manong. Anya nga ruti aramidam. No kasapulan nga umasidagak iti ina ni Carlo. Aramidak. Anya?
umutang ka iti pagbayad mo iti utang ni mamam? Saan? Ibaga kabayadan na ti utang ni mama. Taikarok, ure agbalina ko nakatulong da. Aging ga mabayadak ti utangan mi. Anya? Awanan ti sabalya pamuspusan. Saan matakayat ni mama nga ilako ti balay mi? Anya ti kunam? Agdrap kan? Sumardang kan nga agadal? Ibaga kun kan katipod no ang mapaspasamak iti biyag ko, Sandra. Sipod pimusay ni papa. Marigatan na ni mama. Adadakkel nga utang na. Kat iso tiga po ang nakakulong ita ni mama. Anya? Kasano ka nga rod itan? Umasidegak ka ni Carlo. Amang ano mabalin ati inana timang bayad iti utang ni mama. Taikarok. Agbalin ang akatulong da. Aging ga ang makabayadak. Ha? Kabaulam ka di? Apay kit din nasaan. Aramidak para kan ni mama. Anya? Nagdrap kan? Saan kan nga gadal? Carlo, nakautang ni mama iti dakkel agatad. Nakakulong itan. Anya? Kasano kay tan? Adda ka di maitulong ko? Kaya't ko kumakasao ni mamam. Katsapay ko matao manugot iti isingasing ko. Anya ti isingasing mo? Numabalin abayadan na ti utang ni mama. Ikarok, babaan iti panagbalin ko akatulong. Aging ga ama ikarok. Ala, sumurot ka kanya kajay balay. Takasaom ni mama. Anya ti ko na ba kayat mo nga ibaga, iha? Madam, nakakulong ita ti inak. Kaya't ko atulungan. Anya ti kayat mo mapasamak? Lumabalin, da kayo kumatimang bayad iti utang ni mama. Agtrabaho ka na kayo akas katulong. Aging ga mabayadak ti utangan mi. Kabaulam ka di ti agtrabaho? Kabailak, madam. Ikarigatak para kan ni mama. Sige. Ngam kasapulan nga agaramid ta iti kasuratan. Sige, madam. Kitagyaman ako unay. Naisurok mat siguro aminan ti rumbang nga ramidam. No adasaan mo nga mo, damagam laang kanyak. Wen, madam. No agplansya ka, kitaam, tawan mapuuram. No ada madadaal, maikaltas matlaang iti sweldom. Wen, madam. Kastamot tan no aglaba ka. No ada madadaal mo, maikaltas iti sweldom. Wen, madam. No ada mabuhog mo, maikaltas iti sweldom. Wen, madam. Iso anas kan nga gananad ka, tapno awan madadaal mo. Kumusta ka dito'y balay, Kayla? Saan ka di matlangan na ungat kan ni mama? Saan, mat? Ngam inyunay-unay na nga agan nadak. Tamay kaltas iti sweldok no adda madadaal ko. Anong samla ko man ni mama? Istrikto, ngam saan anaungat? Iso nga rod anaan nadak kadag iti gamit dito'y balayo. Iti kasta, sa anak ang makadadaal. Nawaya ka na pumanaw diti balay ko, Kayla. Ha? Anya ti kayat yu asawan, madam. Adati inam dita salas. Or-urayin na ka, katagawid kayon. Ha? Kasano ti utang mi kada kayo, madam? Nabayadan na. Ha? Agpaiso, madam? Juan, iso nga isaga na monti gargarot mo, taagawid kan. Agyamanak kada kayo, madam. Agyamanak iti amin. Awan na nyaman na, iha. Katagyaman akmat kan ka? Gaputa iti manuabulan na panagyan mo dito, eh. Saan nak nga inikan iti sakit ti ulo? Mama, sa dino tinangalaan yu iti pinagbayad yu iti utang yu. Inla ko kun kibalay tayo, anak. Anya? Kunak mano pa kalaglagi tayo dayjay ka ni Papa? Jak mo't maiturad ngagkatulong kalatan iti tungpal biyag. Sa dino itang tipagnaidan tayo, Mama. Adamot basit daga atawid ko kadagiti naganak ko.
Nagpatakderak ijay iti basit laeng abalay ang mabalinta pag nautan. No kasta, ijay nga rudan ti pagawidan ta, mama. Wan anak ko. Kat anusan ta ko ma, no anya dagiti banag nga adda kadata. Uwen, mama. Kat pakawanan dak kumano nagbalinak abarayubo eh. Agbiro kak iti trabaho katagurnungak. Kayat ko nga ituloy ti panagadal ko. Siyak tagtrabaho, anak ko. Ituloy mo matlang ang tagadal. Ngam tulungan na ko mga agtipid. Ano santanuan niya ti adda? Ikarik, mama. Agbaliw akon. Gaputa jak kayat amakulong kayo manan gapu kanya. Agyaman ak numaawatam itanti amin, anak ko. Ita, adda ako ni ti maudi atukad ti kolehyo, Mr. Lonely. Nagbalina ka simple lang nga estudyante, ket apaman a makalpasak, kayat kumet ti agsubad iti inak kadagiti amin a sakripisyo na. Tuy pagayam mo, Kayla. Agyaman ak pagayam Kayla, iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, nasayat met ta nagbaliw kan. Saan tayo apilitan ti agbyag akas labak nang, tapno saan tayo amailumlum iti utang. Nasaysayat matlang tay simple a panagbyag, nga awan utang nga intay pampanunuten. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Kayla, manipod Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimet direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.